¿Qué espero encontrarme en Ecuador? Pues principalmente aprender sobre otras culturas, sobre la cultura de allí, la economía de allí, escuchar historias de la gente y en general ver otra forma de vivir. Espero dutena da beste herrialde berri bat ezagutzea eta beraiek daukaten errealitate hori ezagutu eta nik nire errealitatean ze bizi dezaketen edo ze aldatu dezakedan. ¿Qué creo que puedo aportar a la experiencia? Pues como me he formado en el ámbito de la comunicación, pienso que podría transmitir bastante bien el mensaje y toda la información que recoja allí a mi círculo cercano, también a través de un blog de viajes, charlas, lo que vaya surgiendo. Gu gaudela ohituta turismo ohiko bat egiten, aste bat pasatzen Berlinen ez dakiz zer, eta bidai honekin ikasiko duguna hasteko da turismo jasangarri bat egiten. Saiatuko gara gure esperientziatik ikasten eta ez da geratuko bidai soil batean, baizik eta esperientzia bihurtuko da. Bidaia hau nik uste gauzak ikasteko dela oinarrixean. Bidaia solidarioa izenpean goia zen arren, ez dauko gaztiri handirikuk eurei ez erraportatzeko. Ikuspuntu edo begi batzuk besteik ez eta hemen zabaldu asko jota. Bidaia honen nolabait eraldaketa baten lagundu aldoztala egin, batez be hemen dakun errutinatik urteteko, eta ikusteko munduan beste partian beste realitatzu dauzela. Ez gara preokupatzen ibiliko hemen arduratzen gaituzten kontuekin, orduan gutan, gu guztiotan zehozer nik uste aldatu ingo dela. Bukaresten itzen dolan eta botana, nire aitxak bidali zoztan WhatsAppetik argazki bat Laboral Kutxa eta munduki den panfletua heldu dala etxera zure izenean eta Ainara gure bozu bere zure izenean dau, pasetan zutau argazkiz. Os animo a que podáis participar en las próximas ediciones de este tipo de viaje y como veis estas cosas tocan. Me parece una experiencia única porque al final hoy todo el mundo puede viajar, pero no todo el mundo puede vivir algo como esto.